Babaje kandi biteye agahinda. Ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu batatu, umwe acika ukuguru undi arakomereka bihagije. Iyi mpanuka ibereye mu mujyi wa Kigali, ni mu karere ka Nyarugenge nk'ahazwi kuri 40 niho ino modoka ikoreye impanuka. Imodoka iri mu bwoko bwa Yutongo yatwaraga abantu n'ibintu, yari ikuye abantu kurya nyuma iberekeza Downtown, yaje gukora impanuka igeze hano kuri 40 werekera mu Marangi, ikomeretsa abantu batatu, umwe arakomereka bya nyabyo. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihutirwa kugira ngo baze bacungure abakomerekeye mu ino mpanuka. Ambulance ikihagera yahise itangira guhagarika iva ry'amaraso kuri bano bakomerekeye mu ino mpanuka. Ni impanuka rero yarishije benshi, ni impanuka yashenguye imitima ya benshi. Abaturage babonye iyi mpanuka bavuga yuko iyi modoka ya Yutongo ariyo iri mu makosa kubera ko yaje yirukanka kugira ngo ihagarare muri zebra crossing, aho abanyamaguru barimo bambukira, birangira igonze abamotari bari bahagaze kuri zebra crossing, ndetse n'umunyamaguru umwe wambukaga. KBS ibasha kumuhutaza, ariyo mpamvu yacitse ukuguru kubera ko ipine ryamukozeho birangira acitse ukuguru. Ni impanuka yarijije abanyarwanda benshi cyane, bamwe bararira abandi bifata ku munwa, bavuga ko abantu bashoferi batwara zino Yutongo ndetse bazitwara birukanka, kandi ikindi bazitwara ari nk'abasazi, kandi izi Yutongo ni iz'amashanyarazi ntago feri zijya zifatira rimwe. Bityo rero abaturage basabye traffic police yuko bano bashoferi batwara zino bisi za KBS bajya babacunga barebe niba batanyoye ibisindisha. Nibwo polisi yahise ipima uyu mushoferi arutwaye iyi KBS, basanga ntago yanyoye ibisindisha, ariko avuga ko yafashe feri zikanga gufata nizifatire rimwe, bikarangira agonze abamotari babiri ndetse n'umunyamaguru, dore ko abyiyemerera. Ariko avuga yuko imodoka yiwe yaje kubura feri, bahise bamwambura ibyangombwa bye, bamusaba kuzajya kudekarara asirasi bano bantu bakomerekeye mu ino mpanuka, asirasi ikabavuza. Iyi mpanuka rero yatitije benshi, impanuka yateye benshi ubwoba. Bamwe mu baturage bavuga yuko ahangaha n'ubundi kuri 40 hasanzwe habera impanuka za Yutongo, nta yindi mpanuka ijya ipfa kuhabera uretse zino modoka za Yutongo. Usanga zirukanka wagira ngo zacomotse feri, dore ko ngo bazihaye umuhanda wazo wonyine witwa Honor Bisi, ariko hano kuri 40 nta muhanda wa Honor Bisi uhari. Niyo mpamvu rero babirukanka cyane, ugasanga baragonze. Ibi rero bikariza benshi, bikanatera benshi ubwoba. Traffic police, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, yavuze yuko umushoferi wese uzajya utwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha agakora impanuka, bityo azajya ahanishwa amande ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda n'igifungo cy'amezi 6, ndetse n'ihazabu ry'amafaranga nyine ya miliyoni n'igifungo cy'amezi 6, n'imodoka ye bakayifunga amezi 6. Bityo rero traffic police, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, isaba abashoferi kujya batwara imodoka batanyoye ibisindisha, badafite umunaniro ukabije, kubera ko bino ni muri bimwe bituma imodoka zikora impanuka mu buryo butari bwiza cyane. Iyi mpanuka rero ibereye hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge, hano kuri 40. Iyi mpanuka yatewe n'uburangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka iri mu bwoko bwa Yutongo, nk'uko abaturage bagiye babisobanura. Bavuga yuko umushoferi yaturutse nk'ara yirukanka agafata feri zikaza zikuba paka zigeze kwa bano bamotari zikabagonga, nibwo rero bacitse ibisebe, umwe acika ukuguru. Imbangukiragutabara ku bitaro bya Muhima ihita ihamagarwa byihutirwa kugira ngo ize itabare bano bakomerekeye mu ino mpanuka. Ikihagera iyi ambulance koko nayo yahageze mbere, bahise bahamagara traffic police, polisi ishinzwe impanuka zo mu muhanda, dore ko yari nari hafi, yahise itoroka kuri headquarter ya Muhima aho icyicaro cya traffic police kiri. Nibwo imodoka yahise nibwo polisi yahise iza yirukanka kugira ngo itangire uyu mushoferi wa Yutongo ataza kwirukanka, dore ko yagerageje no kwirukanka agafatwa n'abaturage, kuko yarazi ko yagonze umuntu akamwica. No mpamvu yagerageje kwirukanka, abaturage baramutangira bamubuza kugenda, nawe aguma aho ngaho paka polisi ihageze. Ni impanuka rero yarishije benshi, ni impanuka yarishije abanyarwanda benshi. Abandi bifata ku munwa, bavuga yuko abantu bashoferi batwara izi modoka za Yutongo babitwara birukanka, babyirukasa ugira ngo ni ibitogo bari kwirukasa. Bityo abaturage basabye polisi yuko bano bashoferi batwara izi modoka za Yutongo bajya bahagarikwa bakareba nimba nta kibazo bafite mu mubiri, umunaniro cyangwa banyoye ibisindisha, kubera ko akenshi zino modoka za Yutongo zikunze gukora impanuka. Ngayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka nibirwa bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera, uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.